गेम पीछे आने बोल दीजिए। Nong is your problem. Yes, I DLA course in West Bengal or Germany, in family background type, in academic background on I select by Germany. I guess in a first semester by second semester and fees and get already clear by Pizaka. Can the once in a third semester by fourth semester and fees and get out and clear by the home. And get Amana sooner, Nation is clear by the welfare and declare by Pizaka. And get the family background, nice is select by Langaman poor family backgrounds. Because some bankers have such some fees remarks never happen. And get Amana Bepanati, on it, but hanging door with Bob Salaga. And get that kind of solution my and listen that we could program no matter. Tamo ni siya government. But so no direct reaction saya. So try khai to so not yet khai to meeting khai to ni sing sao. Tapi nanti sama no ego solai thanga. Inga sing tabu na sing mali atang ni inga sing khai ni master poli khatam ke exam. Inga sing tabu dari pura cini maksima yang ke bahkan sing project solution ne ba. Sing exam pass tong khana sing pun solution de khai gelak tang ni ke verification bong gelak sing maksima yang ke. Kan bagi sing exam ni agak just pun maksima na. बुबा करना रोता मिले भाई क्या Jadi fees clear khai seteng ni sengaman bagi tiap sana ni khai kata state government nomor yang kebak. Jadi siya ko na das kana ni kay na buka ka. Edi sa kono sana ni mah ya kan. Pero kusuro ko. Tabu cini list of 51 student tong. Kita tahu सितंबर में क्या आपका एग्जाम से प्रिपेयर कर Tahu cini bus tahu teh exam tong, otak ya STGT exam, PGT exam tong. Ini apa ni bagi betul dia tong declare exam. Ini sentahu maksimal ini dah cinta kena exam ini dah cinta kena. Kan bagi semaksim langsung tong. Exam pas umman boleh bus maksimal yang tu cini dokumen verification mohon lah. Kan bagi exam ni agak jadi sekarang cini fees clear enggak semaksim mana langsung ya. kita tahu state government travel department no la tamo mo se kok sapina da muso. State government tribal welfare minister no sambar bar onek berkhangka. Hebno pun khana borok accurate answer ri me asuno. Excuse me ri to oje try khai to mani mang. Hebno tamsu zoro de single positive answer maya borok no. Engke tai college yo hoite busang onek ber pressure ru ka tai letter ro onek sokai khasi ro college ni hoite. Engke sangtai tam le khasi na hoite pun lamok kori khangka bai ko edise government na help sana ni ma khai kata. Tamo boma hai borok ni. Tahu edisi government no. Hingga tamu state angko edisi government sini problem nak now ino solution tik lain ni hene baru kusuna kau loha. Jangan bagi sembilan nak hambai maru. Bawa grana tay edisi government no. Ngomong no state government no fee. Abo rusuliat no kan bari state na. State government no rang rusuliat no fee nan bagi. Yo no bagi state kan mungkin na. Amo ni bagi sini no pun lama kuring kan state government no help mai yang kan sengi ko edisi ni government help sana ni mah kata taxi ni no pun kan lama kuring ni. Abo tu no niman kai. Jadi ba no niman kai de secretary tu ni. Sensi ni mah kai ni seng kai mana seng kai kelai tu. Hai pun kai kelai man bisa nanti pun state government seng je kai tu man nanti movement no pun notice kelai ya. Iban mah kelai tu kata. kita tahu next generation ba tahu bus kan itu gue student ro tung no mah no state government by thangya gay tongi tong khangke borok boda edisi ha pangno no tahu siapa high pressurize kayaknya abun ni bagai state government no ro boma hai ke pop sana musuh State government mas kana mo sungan engke bro seng master degree pa sang mang maximum engke sungno sesin fuse arno se boro ada ke thungi tong man engke oino charai sarai jungi rano boro bote ke thungi tong kana ma sung sai kunaya engke next generation am de ke ta thung teng hunai seng am de ke boro ni bagi bo fight klai ma tong ta next generation bagi I want to say one thing. एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ. चित्त बाबू is also here. कुणाल also here. ये मेरे नॉलेज में आया है. कोरोना के टाइम भी जब बहुत लोगों को त्रिपुरा वापस आना था. When they wanted to come back to Tripura, तो many people have approached state government, tribal affairs department specifically. And सब लोग ने बोला है कि it has been said that अरे आप बुबागरा के पास जाओ, आप टिपरा मोथा के पास जाओ, आप TTADC के पास जाओ. हम लोग के पास क्यों आ रहे हैं? आपने तो उनको वोट किया है. This is not the role of the state government. और आज when these students, ये मेरा जवाब नहीं है, आप लोग खुद बोलिए, when they have gone and asked for help, that हमारा आप
फीस रिड्यूस कीजिए, तो बोलते कि यू गो एंड यू टॉक टू टिपरा मोथा बिकॉज यू हैव वोटेड फॉर देम। ऐसा करके हम लोग स्टेट चलाएंगे? इज दिस द एटीट्यूड? आज हम लोग यहां में वी आर नॉट लुकिंग एट एनीबॉडीज political vote background. We are looking at the development of the entire Tripura. और हमारे स्टूडेंट को बोलने के लिए कि आप उनके पास जाइए क्योंकि आपने उनको वोट किया है, हमारे पास क्यों आ रहे, ये क्या लैंग्वेज है? इज दिस बिकमिंग ऑफ अ मंत्री? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। एनीवे, आई होप दैट द स्टेट गवर्नमेंट रियलाइजेस दिस एंड रेक्टिफाइज दिस एक्शन। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया तो हम जैसे भी करके, हम तो हमारा काउंसिल में क्या है, लेकिन हम जैसे भी करके अपने पॉकेट से रुपए देके हम इनका स्कॉलरशिप का हम लोग करेंगे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आज हम अपने दफा को, जिसने हमको वोट किया जिसने वोट नहीं किया, उनको देखकर आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको बोलना था बोलिए। last member उनको सात member memang dengan tangkro buat sonas kai roh uta not the by the student for another not of the not drama kanan go to sang kai manu kan bagi not about not hangi cap sana di noi singapore ko exam male tangkora di kai roh gam ke suppose kana na ya singapore dong bar bar male man kore bosin mu hang sang nai na akai za khara ni kon sonas kata nege asa kam tige sagma kore santai bahagi di not hangi cap sana sine ba enga batai ko lama kore ini kos additional government on head sana ni ma kata bo ba